kumekuwa na nini moise ko munyaruka bwi myaka ya igatwa na bwate sponsor uru Kenyatta na Canada ndikuru sponsor muntu ki Rinda bategereri batubwate from the word go. Na bangari karasinga. Linya muntu keteri bwate bese. Liente nyigete ligo takanga yanya kwa egwe stare ngora ndibugati haraka. Kutumeke bese ya yetu. So munyaruko yo makanyoraga ige sponsor. Ibana ekanyo sponsor bakabanere for some time. Kerwa sponsor ngojere yanchwa usane bese ya yanjira ebese gwanchu ya yemono ebese gwanchu na endekero kwanyorira ngatabwa interest uyo gutaka gwe committee nchire uramwagie egera gose gwo yikwanyora ngikera na bora gwo yitakase large amounts kwanyoranga teligo soka buya. Okay no kubagenderete nesabali yabo yubwanchani ase chinga kijiri babetamo munyaruko yakaranga munkwano yabandu kino muya. Lakini chibese jingo jikangurankale buye buri bunantagete igago jisokia se ya utirete nenke akingo koranye gari yake egera nalichiko soka chisaine to chibara beira for some time akachaka motebia akamurogeri tali chinu kutaisatu akamotema matenche njenga muete pi ere musubadi akotebiri karasinga sponsor ya enga njoma etenga muete pi tindo chionde buna urubarurwa nabono naruhikira nje tata nararuririe ngakiuka gete mwire guturia bono ga na akanyikira se yaigire bono si vipi si tupate mtoto jamani ala likarazinga wala likarazinga liwo stoka kaki obatara ndete kuni liwo tuze iko imoki go kaki umesemaje pardon ngaki wale abega pardon yakase kotoramo gatero mwana mbuya maete bunuru mungwana egana nabo mwana gojo mungwana ngwale kora ngwale kora kitoko kora rende ikarasinga likamotevinga ki hold on kanyeka ngogo tevinta yeto mwana sai epeji watu bora jidata tina ko tevio tubole kara ira ngo ande turamanya usingo ikatole peji iyo kera botora sikiri kitabu ikia ona dada ikarasinga keraba kora liga madengo ja kutakuna ndinga neyo ikarasinga likomera na makarasinga mu abonga kahoma tene na nyoro mwana ko rwa Loresho Nairobi ya iwa ababara shambara mawe ayigo sakale kurugurwano yo muji wa wajanja Odevriga gata getefuhana wauni ndio wengi sikizi rasikia bana si mchezo Nairobi ona hata tonyoro mwana ako motevia kora singa ya dada kwele kero ni choki kwele ni choki ligo eti kwengo ni yigo ruseke joriri to koruzio ko kuzomo kome bakonyarike oine mbinu wakurikia ka eri karazinga ni jiti kwirageka ikabwagere simi ikamatevika aki nanya korora mukungu na ndo takete kwayerera kakiro mwana takete kiagero jerari kutakanya ngware kukanyango tevi potelea mbali ala potelea mbali kapatenga aya gaki blisi gaki na rusi no ngwara na lenge tu raije ko primo ko test ko raije tira mutakamugano iyo tira mutakamugano akanurale wedi ko raga ku biuga jori serious ya garagaki ngajire tike bimba na gaki tio turasuka musi aigo jika ya jike bona by accident ilva idara gasariria raidie ngao atara ukende koje kera kuje ngoja gukanga rurwa renge bese isaine bintu mbire kanya bagambire bacho kora bono bikayererania bono musubati yo gagwitinga bamura umuntu wondetereire ntare kora akira nindaranyora nkerindi bono gagenderete kuria ndire na gwika bono igataranyora no muntu mwao nataka gutebanga as a relationship and they on sit nda kwanda bono magana marriage as a relationship be on the lookout for indicators gete ebi manyerera imbire byorokerera imbire bigocha lakini sometimes tu abigino I say be very serious muntu rabakwana ando gete jokingly abantu gete jokingly lakini yose ko save kamba ko confirm ngakie monge gente kena kigwete ngake treat as a joke
pardon y'omuntu tiakoigino egento. When you're dating a person y'omuntu okwanire egento geto igwete egento kinga yaminetie, seek clarity on it. Very true. Yeah. Egento kikerese ngona kibwateba. Nje nako igobona kiuminetie egento kibona. Nore context yae. You might think as a woman water again taking a minute. I say we can take your memes. I am telling you. Savings. I can go on a No, that's symbolic. That's symbolic to meaning I'm getting your point. So what I mean to say is the able to eat indicators very serious casually. And secondly, in life kulengana n'umugano iyo twari umuntu mugo sanga neregento korengana n'umugano uyo yeah twari umuntu mugo sanga agantu igatia gukwaye bweka bwana ikarasingira otherwise people have abantu benyorra semejande menga asobogi mobo asenge njegento bamwete okora bweka boka bumumi batachiti gusanga otherwise onyo neri abantu babera abantu babera taikira muntu ranyare gusanga egento kere sensitive tura kinyuze gutwara umuntu ore dependable mugo sanga nera and for sure you need that person in your life nabora bwene binte binge no andu bale ba play munga nga muisika tagete aigu mwana egere na lichibese kira achega ni chi mwana ajinyole moino ngwanda basubatiga to ngaineka na saitani tukulinde lyonzi tago sumako ngaina gotebinga bono ngomuntu oyo mubwatira ni gwetera asobolito. My friend, it is even worse. Ine ngorore rimere bego jinse. Onye muntu itagwanje titubisi. Yeah. Kalirenda. Ayata irende. Ingotu mekobolito ngabono mubwatira nie. Ngabono linde bona aruchibese jinyinge. Okay. Oye to yongoro ya emeto. Dali aso wera ende. Dali bona egere we brought to that. Yes. And God forbid. Yes. Urabwate ende yo mungwaro yabolera ninde. Ayogo chia. Usekero kene igera na bokonyo monde. Abange na arorira abantu batumire kibuti 16. Muntu alenge kororoka nale very responsible as relationship ya kawaida ukangaine kango muntu yo ndo chenga kumutiga iga nganko borale usekero kene nkuru nde tigamobere molito without even him knowing, no consultations, nothing. Ngoma yatendo je medinyange kanire my friend. Abange bali motivational speaker aga online. Nalira chokora baba. Ayo, ero ye tikide gerretre. Ole kwara yore magana log de. Togure. Akyo sema churaga de rio bodabu kwa. Akumura ajira kwara leta lita. Agiri ka statement yende agiri kere motivational speaker. Ole lika kwara yike agemo kwa jabusi. Ekere yo tokere serious. Oli no mato. Adi ukulire. Oroje tabote nero igoro yokolera. Okobembera. Ogokura. Nokora, vai toko. Aqui não era agora. Olha o aí, pocoye. Como que eu tava de fome, eu sei viu tua. E agora agora de fome rapi. Eu nem assim tinha já tá aí falei, eu mas já ia da bagaça de aí o weekend. Até deixa eu levar da vaga.